Kejingkam ubak Kerman Shah UMLA ke United Democratic Party UDP nak klirian baru Menteri Badai Kemi Yakatanat Excise ke Sorkar MDA2 ke belam khmat dekat National People's Party NPP ubala ong bau slap lesi ula rong hadu 1,000 metrik ton Dewïong bala TBI na art legi depo kala penlong yau Dr. Ricky AJ Singkon UMP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ban bu jingkeli ke Sorkar India Halor katai ke benta. Kini ke jingkeli ke lami haka kenta keli jingkeli ke dorbar Lok Sabha haka step jong ke Kaiphod tarik unaitung araja arpusan haka baka ni ke jingkeli ke long lau menteri badai pet yakatanat kam Dewïong ke Sorkar India uji kishan ready udon jing tip ni Halor kini ke jingja Dewïong kumbala krandau menteri Sorkar jela badai na kadau uslap. Already haba jubab uloong bau yoi kini ke benta baong baja Dewïong nak daw slap mentahi ke step haki rensan social media ke bakdo bau Dewïong bean ujak ngai nak jingsha rong Uloong bakam don ke jinga day AA bat ke Sorkar India Henry Halor kini ke Sorkar kan pan Kaiphod jing pensyai nak ke Sorkar Meghalaya haki kindiat sengi banwan. Kumban syukdo baka ni kebenta kala pau pertai haba ke komiti retired justice BP kateki kala ya ke 31st interim report syaka Meghalaya High Court haka tayo baladap ya ke baka yeng kasyari kala hukum ya ke Sorkar ban letting ya ki badon keti. Honorable Speaker, through you sir, I would like to draw the attention of this August House and also the concerned minister regarding the case of about 4,000 metric tons of coal which went missing from 2 depots that falls under my constituency. I want to know if the minister is aware of this particular 4,000 metric ton of coal which went missing, and sadly one of the minister from the state government says that it is because of the rain that has been the reason for this missing coal. This is very serious, sir, and I request the minister to look into this matter. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न से संबंध नहीं है मगर नॉर्थ ईस्ट का है। जो आदरणीय संसद ने जो आज इस इश्यू को उठाया, वो इश्यू आज भी मैं सुबह सोशल मीडिया में देखा हूँ। जो इलीगल कोल का हो, जो कोल पानी के कारण जो मिसिंग है वो बिल्कुल हमारा कोल इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोल पीएससी का कोई संबंध नहीं है, मगर हम स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय पर क्लैरिफिकेशन लेंगे। आने वाले दिन में अगर क्लैरिफिकेशन आने के बाद आदरणीय संसद को इस महत्व बताऊंगा। Habatin pej bahagi kisap kasap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.